Učimo se romunščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. A pregăti. Pripraviti. A găti. Kuhati. A tăia. Rezati. A toca. Sekljati. A felia. Narezati. A curăța. Olupiti. A spăla. Oprati. A clăti. Splakniti. A usca. Posušiti. A fierbe. Zavreti. A prăji. Cvreti. A coace. Peči. A frige. Peči na žaru. A găti la bur. Kuhati na pari. A amesteca. Mešati. A mixa. Zmešati. A turna. Naliti. A adăuga. Dodati. A încălzi. Sigreti. A răci. Ohladiti. A servi. Postreči. A gusta. Poskusiti. A condimenta. Začiniti. A scurge. Odcediti. A acoperi. Pokriti. A coace. A pregăti. A amesteca. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.